Geniphe kumthando lwakhe asinike lonuyise sesithiwe abantwana futhi usamukelise moya wakhe enhlizweni oyisibambiso sethu ufakaza emoyeni ulikhomba ifa lethu yekumusa yekuthanda singabantwana baba yekumusa yekuthanda siyizindlalifa oh yekumusa yekuthanda singabantwana yekumusa yekuthanda siyizindlalifa Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni laJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu losekaphinzena namhla asiphe lithuba lekuthi asite kumkhonda bazalwane. Ngicolela namhla ngathi lokuthi why ngisuke sengathi ngiyacala lokumala. Okay, kuyangihlula vele onke amalanga nangima kuba njalo but namhlanje ngathi ngabe ngihleli nanelibhakede lemanti ngitohle nginatha kanti nalokunatha ngidawube sengiyakwesaba nako lamanti nasakhona. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu lo ethembekile ngetikhathi tonke nale kasendela kona singulomndeni waMagagula bazalwane. Bekuliviki nje leli likhuni kumuntu leli lokunye lobese uyakwesaba nje naka kuyiwa le interview ngiloko ukuthi noma ungaba ngilo number 1 batawucocana ngathi noma kuba ukuthi umuntu lonjani batabe bacocana lemakhoridweni ngale performance ngoba angithandi lokuthi kuthiwe bebaweak wabehlula. Ngifuna le performance ungathi kungathiwa kusuka kunye komfokati la ekuyenda bese ke sekulandzela ke lokho ukuthi babe sebaya kunika lamakhoridweni kucocwe ngawe eletule emahhovisi manje ke bese sekwenda le pressure iba inkulu kakhulu leya lokuya leso. It was a very hectic week for me. But kumnanzi kuba sezakhele ngoba we are in a church that is a family. We have got people laba selfless bazalwane from umfundisi kuya kubazalwane laba support-anako who wants to know all the time ukuthi how can we support you bazalwane. Siyabonga nje kakhulu for the support. Ndanicocela lenye ilanga nyalo ngiloko ukuthi kusele 10 minutes ukuthi siphume lesikhathi asivumi. Siyabubonga bufakazi bazalwane, bufakazi banamhla bese vele bushumayele vele
kuya ngako wena dzadzewethu ngasihlabela siyavala kuphela bazalwane siyawubonga umsebenzi uNkulunkulu la kawentako etimpilweni tebazalwane nekuphilisa labaphathekile siyabonga nalobufakazi bekwati ukuthi uNkulunkulu wenta umusa lonjalo bazalwane manje nakatiyeka leye kunethwa babe maziya sanethwa mbamba hayi lokuthwenda lobufakazi bube mnanzi sanethwa vele mbamba bazalwane siyakubonga lokho nalento yalokunaka tingcebo iyaphatheka ngoba nakungafakazi itsini indaba esenithi ute lapha watoniyenga uyasinaka nje sithi ingcebo uNkulunkulu mendela umsa nje uyasinaka mina ngingakubalela nje into lentwi lapha ngithanda ibhola sithanda ibhola nalabo babe bonke balasontheni manje ke uyaba bengisolo nje ngidlala ngemakhokho lamahle weta nje wafika wathi uyayibuka into lefanele umfundisi wakhe noma ke ngase ngiyahlaba noma ngendani but nje kukahle lokuthi uhlabe ngento lekufanele manje kulamalanga umuntu akasakhona lokuya lebholeni ngoba base sebayangihlaba lenye igame adzabuka maya ngisakhona ke kuye ebholeni lebazalwane ngidawubiyela nase kukhona lamanye lemakhokho bazalwane nyalo futhi umuntu usong head teacher le quality sekufuna nayo ithi caca senta ngibika nje lapho malinza lokho ukuthi awu bangihlaba dzabuka hayi ukuthi ngilidlapha uyasinaka bazalwane kakhulu and many other brethren here siyaku appreciate kwenda nathi sijabule lokuseva elana ezakhele ebazalwane kwende kube mnanzi nalokuthandaza sithandazele elibandla maye siyabutana magagula ukuthi hawo asimboni lathi ithombeni kusho ukuthi akekho utravelile na kunalomsebenzi lapha ePhalazo maye sesiva ingwenyama iyakhuluma umsa kaNkulunkulu naye ikhuluma iyambonga ke maziya seyithi bengithi utawuphakama seyithi ke nanguye ekoneni so uyabona ukuthi umsa kaNkulunkulu nawenda kahle nje unaka endlini yaNkulunkulu ukukupuluta ukulanze noma ngabe angimadi noma lelikona bekalikhethile noma timo betimfucelele koneni kusemhlabeni phela la but uNkulunkulu amlocate lekoneni bazalwane siyabonga kakhulu chapter 2 wencwadi yaRuth ngicela sitawufunza verse 12 besitawubuka lana tintfo tibe nge-8 manje ke asibukeni tintfo tibe nje nge-2 bazalwane bese sesiyavala Ruth chapter 2 verse 12 incwadi yaRuth chapter 2 verse 12 nasesitfolile bazalwane ngiyacela kufunza shangathi simakadze angakunika umvuzo ngaloku lose ukwendile shangathi simakadze uNkulunkulu wema-Israel angakunika umvuzo lophelele njengobe naku sewukhosele ngaphasi kwakhe nje amen ngiyacela sithandaze siyabonga Nkosi nalilivi lakho sikhulumise ngalo uNkulunkulu wethu loyingcwele nami ngisebenzise babo wethu loyingcwele kukhuluma uNkulunkulu lokusenhlitweni yakho lofuna ngako kwakha bantwana bakho namhle egameni laJesu Kristu amen sisenyangeni yabomake bazalwane
ngiko ungathi umuntu usebenzisa make kukhuluma namhla la kepha leli sitakukhuluma ngema principles hayi abomake kepha ngema principles la relevant to anyone sekuthi ngoba sisenyangeni yabomake siyathanza lokuthi sikhulume nabomake sikhuthade sicinise bomake bazalwane le ndzaba lesifunza kuyo bazalwane sibuka nje lencwadi ya Ruth incwadi lena ivele ithi ivule nje ngesehlakalo sebafelokati labathathu abanamali umfelokati ke ngumuntu lolahlekelwe indodza yakhe sebede emadodza bobathathu and they had no security obviously at this time manje ke kunalomaketala wabo bathathu nje munye ngumaketala lalababili bomalukatane so uthi ke lo maketala hayi khona khululekani nihambe nibiyele emakhaya ngoba lamadodzana ami lebekanithethe sekashonile futhi nisebancane nami sekude nalele nginganisita ngako noma kungathiwa nginganitalela nyalo ngeke nikhone kumela lamadodzana ami langatalwa nyalo kokuthakhule azabe madzala to bese sekanithatha uthi ke hambani nibiyele emakhaya lo ekucala opha nake vale ngikhulumo yekuthi nangimake usiniketa ilungelo lekuhamba sibiyele emakhaya bangani akhale ahambe abuyele ekhaya esiveni sakubo emndenini wakubo ngoba akukahambi njengoba bekafisa le emendweni manje lo munye emalukatane Ruth ahlale yena abathe uyazama lokuthi amconvince ukuthi hamba agcina afika lamcela khona ukuthi ngiyacela lokuthi ungicele lokuthi ngiyacela lokuthi ungangiceli lokuthi ngihambe mina ngidawuhlala nawe bantu bakho bataba bantu bami lokudlako ngidawudla kona mina nje ngaphuma ekhaya ngaphuma nginawe nje ngetikhathi tonke manje ke lekhathi athi ngidawuhlala ngidawuba nawe lento leyayizange yanyakatisa emazulu athuke besantshintsha lesimo immediately ukuthi nangumuntu emana maketala wakhe kwachubeka nje kwaba eluhambo lolwaba challenging manje ke nabasehleti ngoba bona bebasuka eBethlehem bathi khanza sebaleka Moabi manje leka Moabi sekwendeka konke lokhu nabahleli khona sebeva kokuthi uyathi lemuva inkosi seyibabusisile uyathi nawungajika ubiyele khona kungaba ngcono so uyasuka ke Naomi lo maketala uthi mina sengiyajika ke ngibiyele emva uthi ke Ruth noma ngawe uyajika ngihamba nawe sebayajika ke ebabuyela kanye eBethlehem bazalwane manje ke ngifuna namhla sisebenzise nje lendzaba leyo kafishane kubuka luhlobo nje lwamake le kube bekunesihloko nje besitawuba sifisha sithi the Ruth woman bazalwane manje ke ikhona lento yokuthi bomake kube netimo letivama kuba challenger ekuphileni kwabo lilanga ngelanga but namhla sifuna ukucwaninga lo make lona kuze bomake bangangadi aligna noma bakope bathathe kulo make eleka kwenda lona lo make lona wa decide nje tintfo lengishito ekucala besitawusho ukuthi be8 but nyalo ngifuna sisho 2 ngalesikhathi bazalwane so wa decide nje kwenta tintfo letamenda wavuza kakhulu
bazalwane sitawubuka nje tintfo leti-2 Ruth wa decide kwekucala kuba loyal wathi nje ngitawuba loyal kuloku lengakufunga ekucaleni nangita lana ngathi ngidawufela lana ngifuna kuma nje lapho noma ngalesimo siyagucuka noma lesimo asisenje ngoba bengicabanga ukuthi sitawuhlala sinjalo ulahlekelwe ngumyeni wakhe lebeka ngiyena sizathu sekuthi abe lapha but nje wathi ngidawuthembeka lokwekuthi ngibe la so manje ke into ekucala ke lengicela siyibuke ngileyo ebazalwane lenzaba yekuba loyal na ungimake indzaba yekuba loyal na ungimake noma ke asengingasho kanengi lokuthi kuna ungimake lenzaba yekuba loyal lokuba loyal sometimes akubi yintfo lelula ngalo kwekuthi yintfo lefuneka tintfo natimatima ukuveta lapho ngalo kwekuthi kulula lokungethembeki ngalesikhathi tintfo tikunikete tizathu talokungethembeki ume kuleyo ntfo elome kuyo bazalwane manje lana lasifundza khona le loyalty yaniketa Ruth i-reputation i-loyalty iyakhona kusiniketa i-reputation lebese seyisi-attractela i-favor nangabe uloyal noma kusemsebentini noma kusekhaya noma ngikuphi i-loyalty nje inako lokukwakhela i-reputation lebese iku-attractela i-favor uyakubona ngabe ute lentfo yekuba loyal ne-reputation yakho nangabe nje wena ungathi uhamba nami bese la ndleleni suyangijikela sowuphinza ukhuluma kabi ngami sowuhamba naloya naye uhamba phinza uyamjikela kukwakhela nje that kind of reputation bese abantu bakhuluma ngawe kanjalo bangaze bani bacale kukhuluma ngawe kanjalo so ukhanza kwekuthi kudisturba kusebenta kwemusa waNkulunkulu ke lampilweni yakho lekhathi bantu sekuwutelo lokuhlele bangakhuluma ngako ngalokwekuthi awusiko loyal manje ke Ruth nasekafikile nasebafikile eBethlehem bazalwane ufika yena uwe kuhamba ngifuna sibuke lenzaba loyalty bazalwane nake fika awe kuhamba ufika lena ute umhlaba akatiwa nekwekuthi ungibani uthi umndeni le Bethlehem yena ngoba vele wechamuka akana connection akanani futhi na ungabuka ngesikali sethu nje thina bantu bekufuna kwekuthi ahlala ngumuntu longete wanakwa ngumuntu ngoba ungumuntu wekuhamba ungumuntu wekuchamuka bazalwane manje ke nakale ensimlakale eBethlehem ngalokuthi bekangenabani abetelutho banalo maketala wakhe kwase kubita kwekuthi afuna indlela yekuphila kuthi sitawuphila njani lana ngoba lokuvuma lokuda nalo maketala lana bese ngimukela umsebenzi wekuthi kutawufuna ngimnakekele la eveni lakubo manje ke sinasebefikile kwase kufuna ukuthi manje aqale kusebenta aqale kumnakekela manje ke sekufuna ukuthi ahamba yawusebenta atokhona ukuthi kutholakale kudla noma kutholakale indlela yekuphila so uyahamba ke uthi kungcono ngicale ngeke ngingene la meeting yebantu ngiyokhwimita ngoba into yokucala nawuseveni lebantu loyifunako ufuna indzaba yokuthi ngingabe ngidawulala ngidlele so kuteka kusotha leyo kwadzinga kwekuthi ahamba khwimita lokukhwimita ngilokungena la mtini yebantu enase bavunile bese uyahamba uyacobonga lo lokusalako so uyahamba ke la meeting yebantu uthi asengihambe ngela meeting yebantu ingcenye ngidawuthola likhaya la khona batange mukela khona bangivumele lokuthi ngikhwimite manje ke nakasenda ke lokukhwimita so uthi khanza seungene ekhaya ensimini yalenye indvodza lebekuthiwa nguBoaz
bazalwane. Manje nakambona ke lo Boaz lapha ensimini akhwimita, so ubuta leti sebendi takhe uthi ngubani lo make loya, lo makoti loya ngibani lo makoti loya. Manje ke leti sebendi lebetivile ngandlebenye kucocwa tindzaba tekwekuthi Naomi ubuyile, nakabuya lo Naomi ubuya akanalutho, sewuze utibita ngeligama lelisho buhlungu, utibita ngekuthiwa imara yena, ligama lelisho buhlungu. Mana kabuyi yethu ubuya namakoti bachaza lendzaba iyatekwa, nasambuta Boaz ukuthi ungibani lo make. So narrator labantu banarrator ke le bakuvile le bakwatiko bayachaza indzaba yendlala, bayachaza indzaba ya Naomi ukuthi kwendekeni lena sebayamchaza nalomfati nomakoti longuMoabi kwekuthi ulishiye njani live lakubo noma elive lakhe walandzela lo make etala wakhe waya naye la khona angati kushona lo make etala angati kwa ukuthi kutawendekani. Bachaza lo makoti lokuba loyal kwakhe, wachaza nendzaba yokuthi ute yize lo maketala bekathi te ungajika, wachubeka yena wathi yena ngihamba nawe. So manje ke leti sebendi ticocela Boaz lana kokuthi ungubani, nathi coca ngaye, ticoca tinarrator i-character yemuntu lo loyal, umuntu lokwatiko kumethembeke kumuntu lekatinikele kuye. Manje ke sebayachaza nekokuthi manje ushiye ekhaya lo maketala ungene lamasimini uhamba uyakhwimita wendela kokuthi batomane bakhone kuhle. Bachaza nekokuthi kusukela ekseni, hayi kokuthi uyefika, kusukela ekseni kuze kube nginyalo. Like le level yalokuthi commit kusukela ekseni usebentela umuntu lo 7 la kubo bazalwane. Manje kunento engifuna sinake lapho. Kokucala ngiloko ukuthi Boaz akazange bekangakake wadibana naye Ruth wambona, futhi abembone lapha bucalu abengakabi exposed ekutheni umuntu lonjani wendani kuphi. Kepha into leyendeka lana lokwethembeka kwakhe lokuba loyal kwakhe kwenda lokwekuthi kuhambe ligama lelihle embili angakefiki yena. Le loyalty yakhe yamhambela embili, yayomkhulumela yayomintroducer kubantu labakahle angakefiki yena, angakatiwa yena ngulo muntu lokahle uNkulunkulu lekamsetaphe naye. Lokwethembeka kwakhe kwamhambela embili kwayom-introducer. So le character yakhe yekuba loyal yahamba yafika yambeka kahle lapha kuBoaz. Manje angakasho nalinye ligama yena lekuthi chaza kokuthi uyathi mina nginguRuth kwendekani, le loyalty yakhe yamenda wateka, futhi wateka kahle, wanotiseka phindze wemukeleka lapha kulomnikati walensimi bazalwane. Manje lento ye loyalty ke inemvuzo wayo. Manje yase seyimakhela i-reputation lenhle lokuba loyal. Uyeva ukuthi nasekucocwa ngaye kuthiwani, kuthiwa ushiye ngekufuna kwethembeka kulomaketala, ushiye live lakubo, ushiye bakubo, wakhetha kuhamba nalo maketala wakhe kwaze watofika la. Ukhethe kwekuthi noma ngabe kukhala bekukhona phela lo muntu ulahlekelwe indvodza, uthe ngidawulila noma I will grieve while continuing kuba loyal. Ngidawuthi ngikhala ngibe ngiloyal, anginujaka letinye tintfo ngoba beyilula lento yalo opha lokwekuthi usheshe ushiye lapha uyothola lihlombe nje lekukhalela.
but nabacoca ngaye bacoca ukuthi wethembekile noma wethembeka kanganani excuse me kulomake kuze kutofika lana bazalwane manje ke le loyalty seyiyacala ke manje imvuza ngereputation ngoba ireputation lokuthi bantu sebakwati njani sebakubuka njani ke manje lele bakuvile ngawe sebatakubuka ngaleyo ndlela so lele sebakuve ngaye ngalokwethembeka kwakhe kwasekwenda ireputation leyase seyimenda uthola umusa manje lapha kuBoaz so le loyalty yamemniketa ireputation leyase seyimdonsela umusa lapha kuBoaz bazalwane manje nawufunza lapha Boaz akamendela umusa ngekwekuthi abe muhle akazange amendela umusa ngekwekuthi ubone emakoti eloshonelwe indvodza lomuhle athi emajamna mnakeni ushonelwe indvodza ngekwekuthi naye ingcenye soshati balo kwekuthi incenya ngaba semathubeni akuzange kuba ngumusa kwaba ngile reputation lokuva ukuthi kunemlo loshiye sive sakubo washiya inkhululeko wethembeka la kulomaketala endinyalo sowula lilanga lonke kusukela ekseni soluya usebentela kunakekela lo make lona so wase somendela umusa based on the reputation leyakhiwe ngilokuba loyal kwakhe bazalwane so konke lebeka kwendele lo maketala ngiko lokwase sekumenda kokuthi bese sowuthola umusa na uchubeka ufunza lelivi la uNkulunkulu bazalwane kuthiwa wase sekuthiwa lapha kuye nibomkhulu lanathe nani uyawala abantu abakhwimitawo bekuya kufuneka ukuthi kube ngumuntu nangabe labantu sebalaye nabe lapha khashana umusa lo lethwe ireputation lelethwe kwethembeka yamenda kwathiwa nangabe womile nibomnike manda nathe nani la ngetulu kwaloko kwase sekuthiwa ningamcoshi futhi ningamthethisi ngoba bokhanza ukuthi ngoba lokukhimita sekuhambela dude nomkhaya sekuhamba kuyama la nisengavuni khona kuhle kufuna kungeta lo mthwalo wako wathi ningamekhuti nje lo namiyekeleni ende njengoba nje angenda manje so uthi futhi nibothi nanamba lokunye nikuyise mabomu nihle niwisa nje mabomu atofika buthelula bazalwane so kokugcina so uthi akabuye futhi ahlale lana todla akangabulawa indlala sebenda kami ngoba ngithuswa ngule reputation yakhe lenhle leyakhiwa ngilokwethi ungumuntu lo loyal wathi khanza lapha athi angumuntu lotele kutobutha elokusele wathi khanza ajika nesivuno elesidecent bazalwane ngalokwethi abesathole umusa kumbe umuntu into lekangayibuta bomake kafisha namhla ngilokwethi ingabe luhlobo luni lo reputation lo lwakhelwa ngile character yakho ungumake are you loyal na ungumake lo ethembekile yini noma ukhomba indlela uphinza ujike awethembeki lebakucoca kobantu ngawe uyabona semsebentini wonke umuntu nakabonakala sonzela kuwe kunalolu hlobo lebantu lolu loyal lukholwa bathi nabakhuluma ngawe lemsebentini bathi baze bathi yakubona Nkosi yami nisonzelene ubombona so ingabe i-character yakho ikwakhela luhlobo luni lwe-reputation bazalwane bantu ingabe bathini ngawe nange-character yakho bazalwane ingabe bantu bakhuluma nge-loyalty yakho yini noma bakhuluma ngalama-excuses lohlala uwenda bazalwane manje uyatibuta ukuthi ingabe sibantu labethembekile yini noma sibantu labacomplaina uyathi complaina kulula kunekwethembeka
nekube kade izathu kulula futhi kunekwethembeka. Manje ke namhla siya khuthata wabazalwane lokuthi asesibeni bomake labethembekile. uNkulunkulu has already provided indlela yokuthi sitawusitakala njani konke lesikufuna kwesidakuthola njani. Mane kunalendlela leyakhona lecala ngekwethembeka kuze kutowakheka ireputation letawubese ikusonzeta kuloku uNkulunkulu leseka kuprovide kona ebazalwane. Ngiyacela kwekugcina sibuke indzaba ye hard work. Lana lenye into lesiyifunza ngaRuth ukuthi she was a hard working woman. Uyati na ufunza lelivu la uNkulunkulu lanza lendzaba imnanzi ngoba Ruth akazange afika lensimini yaBoaz ahamba nje athwashada nje wathi khanza phumele lapha ensimini yaBoaz kepha abesebenda abetimisele kusebenda. Manje ke lithi iBhayibheli abehamba akhwimita angena lamasimini angena aphuma lamasimini wazwa wathi khanza leka Boaz. Manje nakefika leka Boaz na Boaz ambona umkhanza ushone phasi uyasebenda uyabutha lokusele wenda lokungendeka ngaleso sikhathi ufake emandla akhe onke kwenda leka ngakhona kukwenda ngaleso sikhathi akathi I will wait to find umsebenzi lokahle longifanele bese sengikhona ngingatimisela uthi nyalo the only thing I can do ngilokukhwimita ngilokubuthabutha manje uthi ngitatimisela ngisebende ngekutimisela kuloku lengingakhona kukwenda nyalo ngitatimisela kusebenda ngekuthi khandla la kulokukhwimita lebe kungona umsebenzi lebe kangawenda lokukhomba ukuthi lokusebenda ngekutimisela kuyafuna nalokuthi ithoba ngalesinye isikhathi utehlise nje ungathi ngiyomela lokhu ngifanele but kukona lokhu lokubonakala ungathi akuthathi kahle ufake khona emandla ngoba uNkulunkulu has attached a reward kulokuthembeka lokho na kuya lokuncane lokulapha phasi elokungedzeleleka. So Ruth ke wathi nakafika lapha wahamba osebenda wasebenda ngekwethembeka bazalwane. Manje ke lokusebenta kwakhe ngekuthembeka hayi kokuthi wakwenda kude yini ema excuses lebeka ngawenda lo beka ngahlala nje ekhaya ende nakwincenyela abaningi lebakwendako. Uyati kokuthi siyakwenda lokuthi nangabe sehlelwe dimo bese sibhaca lamva kwato kunethi sivuke siyosebenta umuntu avuke eksena khale abalise ngetimo takhe sangathi lokukhala nekubalisa kukhona into lokutayishinja ganzi lokutawenda umehluko ngilokusukuma phasi uhamba uyokwenda longakhona kukwenda futhi utifake utimisele ngemandla akho onke abelahlekelwe indvodza beka ngahlala phasi athi mina ngisezilile angeke ngize ngihambe ngene emntini yebantfu kepha wathi isikhathi sekuzila sikahle kepha nyalo kufuna isikhathi sekwekuthi kufuneka umuntu otawusebenta ngikhandla wasukuma wasebenda ngekuthi khandla bethi ningi tizathu lebengangatibeka awucabange umuntu osuka kulenye liva tohlala so ukhwimita emitini yebantfu nabathi ungibani wena ngibani lo awukhonne kwekuthi uthi wo Nkosi yami ngingibabe emagagula awuva naloko ukuthi incenye bathini ngalesinye isikhathi kukodwa lokuthi usabane kwekuthi noma ngikhuluma labantu ngemba ngive but akazange avumela lutho kokuthi lube iexcuse not to engage ekusebenteni ngekutimisela wachubeka nje wasebenta ngekutimisela noma tikhona tintfo lebeka ngabhaca ngato kokuthi tibe dizathu tekwekuthi angasebenzi ngekutimisela. Manje lokutimisela kwakhe kwamendela tintfo letimbili
Ngokucala lokaMandela kona lapha ngilokuthi kwampositiona enzaweni lekahle. Kuba behlele ekhaya akhala. Ngaba kafikanga ensimini yakaBoaz and ngaba kamithanga Boaz, ngaba kwendekanga konke lokunye lokwase esekuyalandzela bazalwane, but lokuthi lokusebenta ngekuthi misela ngiko lokwase sekumpositiona kahle bazalwane kokuthi amithe lo muntu uNkulunkulu lebekambekele yena long Boaz bazalwane. Kwesibili, lokusebenta kwakhe ngekuthi khandla kwase kureveala le character yakhe la kulabantu lebekaya kubo lamakhaya abo, kwase kwenda kokuthi base sebayamukela bazalwane. Lokuvuka lo kwangetingwedi, lokuvuka very early ahamba yosebenta umsebenzi obonakala uphasi, emelilanga lonke asebenta, and nawufunza leli vile laNkulunkulu akakwendanga kanye, bekakwenda again and again and again. Nengcondo lethi ingabe kaNkulunkulu utangivulela nini lithuba, le ngcondo yakho ngathi beyithi this is all I can do right now, ngita kwenda ngemandla ami onke. Nangabe kukhwala okutako kutangikhanza ngitimisele lana kani nakasatimisela lendvo leyo beyakha i-character yakhe, beyi-expose le character yakhe noma beyi-reveala le character yakhe kulabanye bantu labase sebamkhuluma kahle nabam-introducer kuBoaz bazalwane. Manje ke sithi namhla bomake asingameli kokuthi iprovision itekithi, asingameli nekusemathuba etekithi, kepha ngale moya wekusebenta ngekuthi misela akube ngithi lesibheka le kulamathuba bazalwane, akube ngithi lelesihamba siyokhwimita sisebente ngekuthi misela ngoba uNkulunkulu ubeke in the field lekusebenteni ngila khona abeke khona i-reward yethu bazalwane. So lo Boaz wena ubomake ule ensimini la sisebenta khona. It's very important ukuthi sibe bomake labathandazako. Uyathi thina sisakhula tintfo tiya ngekushifta, uyakubona sisakhula thina bekuba nemthandazo wendzaba, bowathi ukuthi bangaze babita umthandazo wendzaba sho ukuthi kunesomiso bayothandazela litulu bese litulu liyana. Kunemthandazo wekubonga noma kiwe emphakathi kuyobongwa. Manje lokhu kusahamba emalanga sowuhle uva bathi kunemthandazo kuyokhihla sililo bathi uJesu. Naba bomake bathi siyokhala kuNkulunkulu, nikhalelana siyogicika nje kuNkulunkulu. Kubi yini? Akusikubi bazalwane, but asithi nasicetha nasehla lentsabeni nasicetha lekukhihleni sililo and everything, lendzaba ithi we are going to meet Boaz in the field. Start working hard. Asibe nasehla sicetha lokugicika kutokhala sicetha kwenda yonke lento leyo, nasivuka lapha phasi be loyal. Now uvuka lapha phansi, go and work very hard, because Boaz utamkhanza usasebenta ngekuthi misela lo mthandazo nguwo lotawudonsa Boaz kwekuthi abe selayinini lalokusebenta ngekuthi khandla bazalwane. Angeke sithi nasehla lentsabeni bese uNkulunkulu wenta imagic ake njalo. uNkulunkulu lo sebenta nje ngeorder, uthi sengiprovidile, now respect the process. Now usa respect le process bazalwane sesiyathola umvuzo wethu. Nasifika ekugcineni bazalwane kwalendzaba kuningi lokunye
lokulamkhathini lesitakweca abazalwane ekugcineni kwalendzaba Ruth wagcina asashade naBoaz. Boaz loyo wahamba wayothenga umhlaba wa lobo wabonawo mimaketala wa Ruth. Kwaba ne restoration yalomake le abe loyal kuye. Kwaba nekubuyiselwa kwetintfo talomake lebekathembeke kuye, lomake elebekabuye neligama lelibi wase sewuba neligama lelihle ngoba kwase kucala irestoration empilweni yakhe, kwabuyiselwa tintfo lebese timlahlekele bazalwane. Ngalo kwethembeka, ngalo kutimisela kwa Ruth bazalwane kuthiwa nasebashadile naBoaz, lo Ruth lo achamuka alahlekelwe indvodza awe kuhamba, wahamba wayowenta umsebenti wetimbuya. Bekwatiwa ukuthi yintfo lentiwa timbuya lokuhamba ukhwimita. Kuthiwa nasashade naBoaz wase sewutala umntfwana, lo mntfwana ligama lakhe kuthiwa bekungu-Obedi. Lo Obedi wase utala Jese, Jese lo wase sewutala inkosi Davide. Umuntu wekuchamuka lo sebente ngekutimisela entintfo lengenamsebenti, kwethembeka nekusebenta ngekutimisela kwamniketa umvuzo kwekuthi abe ngukhokho wenkosi Davide. Na uchubeka ubuka le lineage ichubeka ihamba ize ifike itale na Jesu Kristu ebazalwane umsindisi. That's how significant she became, ngalo kuba loyal nangalo ukuthi asebende ngekutimisela ebazalwane. Manje ke namhlabo make live la uNkulunkulu ngilelo kokuthi asesibeni ngilolu hlobo lwabomake lolutawethembeka, noma kusemsebentini noma kusekhaya noma ngikuphi, asesethembekeni lokwethembeka kutosakhela ireputation lenhle lebatawuthi bani nabakhuluma ngabo wonke umuntu wathi uyathi sengifisa kummitha lo muntu loyo kuze sitozuza umusa. Phinze asibeni bomake labasebenta ngekutimisela, sisebente ngekutimisela kuze lokulu sitimisela kutosipositiona enzaweni la khona uNkulunkulu asibekele khona timphendulo temithandazo yethu, and kuze lokutimisela kwethu kuto reveala i-character yethu bazalwane kubantu baze bantu batowukhona kusendela umusa njengoba uNkulunkulu abathumile bazalwane. Lento ithi lokuthi ukuphi nyalo akusimcoka, lo lokumcoka ngilokuthi wenda ini, uyatimisela yini la ukhona khona, wethembekile yini la ukhona khona. Ngoba Ruth usuka ekuhambeni emasimini ebantu uya ekuoneni kwakhe, uya nasekutaleni indvodzana leyase seyitala inkosi yalelo live bazalwane. Amen. Ngiyacela ke ukuthi sisonzeleni emthandazweni, ngidawucela praise team isihlabelele kancane bese sesiyathandaza bazalwane. uNkulunkulu uthembekile, bomake uthembekile uNkulunkulu. Kunabomake labanye bethembekile lesifuna kubathandazela, labanye basebenta ngekuthi khandla wherever they are emsebentini, they are counting on you. Na ungathi uyahamba kuba lukhuni kubo bonke, leli vike la uNkulunkulu lithi nangabe ungumake lonjalo chubeka uyibambe lapho, because uNkulunkulu usemsebentini. It's just a matter of time before the reward of your Boaz lotawutanga noma ngangiphi indlela comes bazalwane. Amen. Singasukuma bazalwane.
Baba wethu loyingcwele siyabonga. uNkulunkulu wethu loyingcwele ngana inyanga yabomake siyafuna kubaletha uNkulunkulu wethu loyingcwele embi kwakho. Labanye balabomake laba uNkulunkulu wethu loyingcwele bethembekile esikhathi lesidze, kepha uNkulunkulu wethu loyingcwele kungenteka they have received no reward yekwethembeka kwabo. uNkulunkulu loyethembekile siyathandaza kwekuthi uNkulunkulu wethu loyingcwele yenda ireputation yabo yekwethembeka kwabo Nkosi bahambele embili iyobakhulumela etindzaweni uNkulunkulu laba ngeke bakhone kufinyelela khona. uNkulunkulu ireputation yekwethembeka kwabo uNkulunkulu ayibanconcothele ibavulele iminyango Nkosi lebe bangeke ngemandla abo bakhone. uNkulunkulu wethu loyingcwele labanye uNkulunkulu wethu loyingcwele nekukhuluma bangete bakwati nemathuba ekukhuluma ngeke babe nawo, kepha Nkosi bethembekile. Namhla Nkosi siyathandaza ukuthi lokho kwethembeka kwabo uNkulunkulu bahambele embili. uNkulunkulu wethu loyingcwele kubendele umusa, kubende bamukele umusa egameni la Jesu Kristu. Labanye la Nkosi bomake labatimisela labatikhandlako egameni la Jesu Kristu waseNazaretha, kepha uNkulunkulu wethu loyingcwele they have got not so many things to show. uNkulunkulu wethu loyingcwele kukhomba kwekuthi basebenta ngekutikhandla. Namhla uNkulunkulu wethu loyingcwele siyathandaza egameni la Jesu Kristu waseNazaretha kwekuthi uNkulunkulu wethu loyingcwele let their hard work position them. uNkulunkulu wethu loyingcwele for their destiny help us to meet them and have mercy on them. Nkosi babala babendele umusa egameni la Jesu Kristu kusebenta kwabo ngekutikhandla. Baba wethu loyingcwele akurivile leyo character yabo uNkulunkulu wethu loyingcwele kubantu. uNkulunkulu wethu loyingcwele nalaba sengikabati nakahle egameni la Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi kwekuthi la kuleli bandla leli wakha Nkosi bomake labacinile. uNkulunkulu wethu loyingcwele wakha bomake labayibamba Nkosi kuze kube sekugcineni. Utakhela Nkosi bomake babo wethu loyingcwele labakhetha uNkulunkulu wethu loyingcwele kwethembeka over comfort egameni la Jesu. Utakhela bomake labangeke baze bashiye luhambo endleleni, kepha labatawuthi sitayibamba kuze kube sekugcineni. Siyabonga Nkosi la kuthi utakhela Nkosi bomake babe wethu loyingcwele labatawuba nasemlandweni walelive. uNkulunkulu utakhela bomake uNkulunkulu wethu loyingcwele le imindeni yabo itawatiwa ngabo. uNkulunkulu wethu lothandzekako siyabonga Nkosi kwekuthi nasifunza ngalomake ligalelo lakhe Nkosi limende naseBhayibhelini ukhona. We are speaking that same grace and favor kulabo make Nkosi lesinabo lapha ezakhele Nazarene. uNkulunkulu wethu lomhle nekangaka siyabonga Nkosi kwekuthi uyabacinisa. Labanye Nkosi banetitori letingenda Nkosi kube justifiable kuhlala kwabo phasi bakhale, but namhla Nkosi livi lakho selitsite noma kunjalo kukhona kusukuma Nkosi uyawusebenta ngekutikhandla, kukhona nekusukuma uthembeke uze utowemukela umvuzo kuNkulunkulu egameni la Jesu. Siyabonga Nkosi, chubeka baba wethu loyingcwele usebente. Siyahlalela Nkosi kwemukela imimangaliso levela kuwe kubantwana bakho uNkulunkulu wethu loyingcwele. Nalibandla lakho Nkosi liyaphuma la ngekwehlukana, sandla sakho ngathi singaba seti kwabo Nkosi, sibavikele ebudzeni beliviki Nkosi, ubende bachume bagcame kuko konke uNkulunkulu wethu loyingcwele lebakwendako. uNkulunkulu wethu loyingcwele lebakutsinza ngetandla tabo Nkosi kuchume
uNkulunkulu wethu lothandzekako sikuniketa lidumo lonke namhla egameni la Jesu Kristu amen. Siyabonga bazalwane.